Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice i pravaši, pratitelji kanala Autohtone Hrvatske stranke prava, vidjeli ste da nas nema već neko duže vrijeme. Znači, imali smo napade i na ovaj kanal i na kanal Hrvatske desnice, i stoga je Autohtona Hrvatska stranka prava otvorila novi kanal pod nazivom Autohtona Hrvatska stranka prava Dražen Keleminec, i pozivam vas da pronađete taj kanal, da se preplatite na kanal. Pretplata je besplatna, i dalje da se borimo za Hrvatsku zajedno s vama, da čujete što se događa na političkoj sceni Hrvatske, da čujete istinu, da istina vas spasi, da vas ne lažu, ne varaju kao što su to radili svi ovih godina, pa izmišljaju lažnu desnicu u Hrvatskom saboru, kao što je to i Domovinski pokret. Ja sam vam govorio što će se dogoditi, da će Domovinski pokret vas prevariti, da HDZ napada Domovinski pokret radi toga što preusmjerava sve vas koji ste protiv HDZ-a Plenkovića na Domovinski pokret, a Domovinski pokret je napadao upravo HDZ da vi dobite njihovo povjerenje, a sada kada su prošli izbori, sada HDZ i Plenković zajedno uz pomoć Domovinskog pokreta i vas koji ste glasali za Domovinski pokret i koji ste prevareni 90%, da HDZ i Plenković dalje vladaju Hrvatskom. Još jedanput pozivam vas, preplatite se na naš novi kanal pod nazivom Autohtona Hrvatska stranka prava Dražen Keleminec. Pretplata je besplatna, stisnite zvonce da dobivate obavijesti. Još jedanput, hvala vam što nas pratite, hvala nam što nam dajete povjerenje, hvala vam što ste dali glas na izborima za Hrvatski sabor, i idemo dalje u borbu da Hrvatsku oslobodimo, jer Hrvatsku moramo osloboditi i oslobodit ćemo je.